riveti sanaya ta'rif haqqwege mani gada kiritiwanta Allah subhanahu wa ta'ala ya Allahu fiyawa haqqwegen alukam bebe ehen ebbes ilahaku nuwa kaman alu hikiwa adi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ki Allahu ge ala adi rasula kaman alu hikiwa man Allahu ekalege fanasha ekalege fanuge alu ashabunna salawata salama baraka labbashi amin Allahu ge aluta kunne birwetivun haggu gotuga tiyabamihun Allah birwetwe labba adi muslimun kamugawa haluga menwi tiyabamihun marwe nude lobbeti muslim akhunne mastuwa taktige nuraka bodukamun duniyega miya ade kolan hangurama kurani hama ekani muslimu qawmutakun ekanyennu waragina ghairu muslimu qawmutagaves mastuwa takti eterko ege bifari kura mihunnan maruge uquba detan algom menna fene mirajje gaves mastuwa takti eter kura mihunna ege bifari kura mihunna miharu onna uquba tabure haru kashi uqubate kandala tamfiz kurmaki kommehen benun jehije kame izzatari lobbeti muslim akhunne miyadu muli qawm ekokiga mi babain salame kurma kura masekkatuga furi hamayan ebbar lon devva bakin khasa gotega mujtamauge aman balahatta faratakun mi babaya dekola kura masekkata furi hamayan ebbar lon dinumaki algon mengeves wajibi maswata kitige bifari kura faratahuge bifariga sida kobves adi nusida kobves ebbes minbarakan ehi terive nudevva komme mihekues emihege farudi zimma ada kurman avaswe gannawa maswata kitige shikaraka befawa lobbeti muslim akhu zuwanunne Allahu ge rahmatun tiyabamihum mayus ve nurabba Allahu ge hadratun wagiyedi ekalaga hadratuga gina ginan dannawa man bafana he ode faratakun de nasihatuga furihamiyan hifahatta tiya wabain salame umataka gos rahmaterina eko gulun dukolla ebamihunna wakivelabba dogu heduma makara hilatun ekwerina ailage mihun atun fasa hoda hodun huttala madamaves marwe kabbaluge azaba kurimatilan jehidanati birwetivelabba adi Allah ta'ala yan ikhlas seri hitaka eko furihama gotuga tauba velabba izzatari lobbeti muslim akhunne zuwanunne shakken neggotuga mastuwate kitige beenu kurmaki amilla nafsu halaku geteriyan illalu man Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabbi wala tulqu bi aydikum ila tahluka maanai tiyabamihunga attakun tiyabamihunga nafsuta halaku geteriyan illanu lashe muslim zuwanunne mastuwate kiti beenu kurmaki tibage amilla nafsasha timage muli hayatuga hakuga kurve warabbes bodu aniyai timage mujtamauge haquga ves kurve bodu aniyai vi iru mi sumpa wabain salame buma warugada azumaka eku kurmati labba adi mi baba algommenge mujtamau feherumattaka ebbayaku anebbayakan ehi terive waagiriwa ma hingawa rahmetarinnaki tibage heo nasehe tibayattaka heo nasehe de miha kan dannambane lobbeti muslim akhunne ma nabiyya as-salawata salam levun edi du'a kurabba ei emmeha mu'minun nan ekalange amur kurabba fa wakame ekalange wahi basuluge mana gave hamma kashwarun Allah ekalange malaikatu nabiyya ge macha salawa labbate e iman bijje misakunne tiyabamihun ekalege faanuge macha salawa levun edi du'a kurashe adi ekalege faanuge macha salam levun edi tiyabamihun gina ginan du'a kurashe hadwa genguluwa ila ma nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam salawata salama baraka labbadev adi ma nabiyya ga alunna ashabum mi salawata salamuga shamil kurabbadev ma nabiyya ga itur khalifa inna mitur sahabinna rusul labbadev alamenge tereng marwe gosfawa mihun ge fafa fusawa eurenna rahme labbadev alamenge veri raskalako mastuwata kitige wabain alamenge qawma islami umme salame kurabba rakateri kurabbandev man bafana abi darina mujtama fakhruri wa la baya manfahuri bayaka bumuge tawfiqu alamenge zuwanun na devvandev mastuwata kitige wabaga jehifawa emmeha zuwanun e waba in salame kurabba
ඉබරස් කලාංගේ රුහිවඩි ගන්නවා මගන් එසුවානුන්නම් මගු දක්කවාන්දේ හද්දවා ගෙංගුළුවා ඉලා ඉස්ලාමී උම්මතුගේ මෙදුගා සුල්හ වෙරිකම අමාංකන් ලබ්වාන්දේ අලමෙන්ගේ දීන් හිමායකෝ දුනියේගේ සියාසතු ඉස්ලාහුගේ මගුන් හිංගෙවම ඉබරස් කලාංගේ ඛියාරු කුරවා ෆවා වෙරින්නම් හිදායත නස්රා තෞෆීක් දෙවාන්දේ රාජ්‍ය තියාගේ කුරවා තියාගේ කම්මති අබදුමේ දවහට්ටවාන්දේ තදුමඩුකම රාජ්‍යයෙන් එම්මෙහා බලිමඩුකම් ෆිල්ලවාන්දේ දුනියේගා වෙසෙවකන් අදි ආඛිරතුගා වෙසෙවකන් දෙවා නරකාගේ අදාබුන් අලමෙ මුති කුරවාන්දේ مسلم تكون فاف فسوا اورن الرحمه لباندي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم على سنة رسول الله دبيفلون قدمدوغا حسن ونانهن كاري كاري جه وداغن صفت ترتيب كرمدنوان මිස්කිතුන් බේරුගා හිදිපාවා සෆ්ත වෙස් මිස්කිතුගේ සෆ්තකා ගුලිගෙන් දානෙන් තර්තිබ් කුරුමත් දන්නවා මිස්කිතුන් බේරුගේ සෆ්තන් හදවායරු ඛිබ්ලා කුරුමත්ලුම සමාලුකන් දෙවම හුරිහා බේෆුන්න වෙස් දන්නවා අල්ලාහු අක්බර් بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بكرة بدأنا تبي أمها بيفلون معلومات تتكا دنوان غاف آكاكاගේ حبيبا هلميگ مچا ميوغتو غايبا كشنماد كرما بني هم جهيفا غاف آكاكاගේ حبيبا هلميگ مچا غايبا كشنماد كرما بني ميوغتو هم جهيفا